Ntadamura mama ndabwira ati babe tijubisi Yago mu kitundu ugiye kumuzanira ibido yose. Ariko ni keza nako. Ya kagako ni keza cyane. Dafite na mama Sibera ubu Hayma akako ni mama Sibera ubu nukuri babwiza ukuri. Abana mukiri kumwe n'abavyeyi banyu. Babwiza ukuri. Ugomba kumenya kino kintu man. Yo, turn up East Africa, turn up, yo, worldwide. Yeah, them call me a good bad boy shot, a cooler believer champion, monster conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, boom, fire. Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. A number one rapid test boy. I live there if I love, and I love there if I live. The top shot and number one baddest. A Mr. Energetic man. A Mr. Energetic man. A Mr. Energetic man. Alongside Tony Boy. Tony Boy. A Tony Boy. A young hustler. Other from Burundi. Yo, East Africa. Narababwengo East Africa to the world. Mukagira ngo ndabakinisha. No, Umurunda azaza yicare kuri Yago TV show. Umukongomana yicareho. Umutanzania yicareho. Umunigeria yicareho. Yo, Swaziland yicareho, South Africa, Lesotho. Abo umva iyi channel ni y'abantu bose. Tony Boy. Yo, big man. Turakwakire kuri Yago TV show. Thank you so much, big brother. Wagwa. Ubungo wenyuma y'ikiganiro mitamamagara muzee Evariste. I Burundi. Ndabwira ati ni wa mupeti wawe. Tony Boy. Why? Yago TV show. Man, I'm a big energy from long time ago. Yeah. Uyu mujene ndashaka mbabwira ukuntu twahuye. Basanyize story ukuntu nahuye nawe. Numwana mwiza sana kandi numuhasla sana. Numuhasla bro. Uyu mujene namubonye arimo yicururiza. Acuruza bro, acuruza amashakoshi. Tusakoshi twiza cyane. Ebana uyu mujene iyo ni inshure ya mbere. Mubona bwa mbere nago namonye acuruza. Namubonye ambwira ati bana ngenda kwemera ibiki bitese amakuru ibiki bwa kabiri angurira ji ari nabwo nabonye afite udusakoshi twabagore nabaza se ukora iki ambwira ati ngiye inkori ako babwira ubundi bari bo byivugira so umunsi wa mbere uriya munsi wa mbere duhura nene nadushize hapa nene nashize ku ruhande wanguyeho umva naraje noneho mpita mbona mutama kibanda grand frère mvuga ati undi Yago nahise mbaza customer wanje aturiya ni Yago nasaze mubajije mu Runyarwanda kandi n'umuganda aturiya ni Yago cyangwa ni henze ati what the fuck are you talking about kuko n'umuganda natwe Kinyarwanda arambwira ati sorry ati is that Yago Pondat from Rwanda arambwira ati ngo muyimbi ngo niwe mitanomba noneho nayifite amasakoshi mitandarabaho ndayaterera hari apari mitandashira ku ruhande ndambwira ati bro ati baby wamfasha nkamuramutsa kumukora mu ntoki cause ndi umuntu yagusuriminze mani bihe birefu kuko nabaye mu Rwanda igihe kinini kandi niwo mu journalist wa mbere haba mu Rwanda mu Burundi kuri YouTube niwo wari on trade urumva niwe muntu wadanje ku buzima bwanjye nitunanigwa turabatananigwa ariko Landry promoter yagiye ko nakimubona byagenze gute Landry warananiwe kandi umutananigwa turimo turaganira n'umuhungu wanyu ngo BJ Landry wagwa turn up Landry turn up man turn up umva sinzi bihurimo guca mariko nawe ni hasi nakubona ku mihanda cyane ndashaka kongera kubona ku mihanda cyane ubu ngubu East Africa YouTubers tugomba kwishyira hamwe tugatwikirana aba YouTubers bo mu Burundi ngabatwikira abo mu Burundi mukatwikira Yago TV show aba Uganda yo bombo yutina dea urumva mitandamurabura ati mbabarira mukore mu biganza tije na kindi kintu nshaka kumuramutsa to arambwira ati it's okay ushobora kwinjira ukamuramutsa nibwo ninjiye ntabwo nari nzi kuri bundamutse nari nzi ko ari aba bounce ari nka batanu bahita bangiye ama box wala abati kino gipeti tigenda mutamara ati ati ni jewe Yago wambonye rumva
bita ndavuga ati that's a blessing to me, nashaka kukuramo. Ntabwo nigeze nemera ko ari wewe. Niyo mpamvu after ngarutse nakubwiye ati yari wewe. Ariko uriya munsi after that nahise ngenda ndakomeza gukora. Nyuma yo kugukora mu biganza nabanya amafaranga menshi. Wow. Buri muntu yambaza ati agasabo ka meka namugamba agasabo ka mitware 3 kitundu ugura oba ngende ati je mvanye na Yago ushaka ugure cyangwa ureke ugura oba ngende ati ndikubude ati mwanyuragiye baba hite y'abazungu abwiye ati uragura cyangwa nugura uragura ugura zana amafaranga utagura ndagenda baraguriye ndamaramara avuga ati wow Imana ni nziza cyane ku munsi wakurikiye tubonana rero bakomeza babwira ukuntu twamenyanye kuko ngesha kubibabwira ko ati banacuza umwuko umutumirwa biki babwire barabure noneho nahise ngenda ndashika home kuko nshitse home ntabwo naryamye night ndibuka ko narayenda avuga ati what the fuck bro ati nije nawe na Yago kubera ko Yago man ushobora kuba utabizi ahangaha hanze dufite ukuntu tugufata big man. Hey, you are president of a youth. Ghetto youth. Ako narahasorinze. Yeah, of course. Mwabajene mwe nimukagire ngo ni ibintu byo gukina kabisa. Yeah, of course. Uyu mujene abayambonye abayangezeho abayabonye ukuntu ijisho ryahiye. Yeah. Abayabonye ibintu naciyemo nta kintu mvuze. Noneho yewe hari ubwo bisaba kugusobanurira ibintu byinshira nundeba gutyo ugahita ubona ko ndi general. Uchindeba gutyo. Panda. Oya uchindeba gutyo. Mitambona ijisho ry'intare bo. Mitambona bantare mu Burundi Niko. Mu Burundi abami bacu bita bantare rushatsi. Bantare rugamba mitambona bantare big man. Navuga ati that's a nare for nowadays. Kabis. So musi wa kabiri nibwo twahuye mitamwa kanamba urayima niwangoye. Yes, kugeza ubu ngubu none twahuye. That's my dreams. Yeah. Wice kuri Yago TV show. Kampala wayinjiyemo gute? Ukora iyihe business? Ese ubayeho gute? Kuko kuba muri Kampala nabonye bigoye. Yo mutama. Biragoye kweli. Biragoye kweli. Umuntu wese akurikiye kino kiganiro uri umurundi kazi. Yeah. Utegerezwa guha respect uno mujene kweli. Yeah, that's it. Ubuzima ngaha ntabwo bworoshe kweli. Yeah, ntabwo bworoshe kweli. Si ntabwo bworoshe kweli. Ntibworoshe kweli. Ntibworoshe kweli. Yeah, that's Kirundi. Ntibworoshe kweli. Yeah, ntabwo ubuzima ngaha buragoye kweli. Nukuri kandi si ibintu vyo kuyaga. Vyo gufyina. Si ibintu vyo gufyina ni vya nyavyo. That's real. Yeah. Wowe uri murabyumva irimo kuvuga. Ko ndabyumva. Abarundi mwese muri Uganda Imana ibaho umugisha. Nukuri abarundi mwese baba hasana muri Uganda Imana ibaho umugisha. Ushaka kuri Mbarara, ushaka kuri Sembabure, ushaka kuri hehe Fort Portro. Ushaka kuri mu gushakira Mitiyana, ushaka kuri mu gushakira muri Kampala. Imana iguha umugisha man. Waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu. Maze kubona abarundi benshi muri kino gihugu. Maze gura n'abarundi benshi hano. Kandi they are very supportive. Barashyigikirana, bafite urukundo. Imana ibagirire neza kabisa. Komeza tubwire tuba turahuye. Wewe wabitekerezaga gute? Urotekereza ko hari aba bounce watekereza ko je natekereza ko noneho ni nshitsi imbere yawe. Navuga ati niyo mpamvu nabanje kumusaba uriya muntu yari on service. Navuga ati byoshoboka ko ninjira nkamuramuza. Urumva? So nibwo yanyemereye hama next time ndakubona nabuze n'amafaranga bro. Uriya munsi wa kabiri nabuze amafaranga fo di block vya danje ariko mitambona mutama hari yavuga ati uriya ndamutamo ndavuga ati baby muzanira akaji juice ndamaze ati juice ya meka arambwiye ati abwiye gumukitundu bitandamura mu maso ndabwiye ati baby ati urimo kundawa nze kibanda baby ati nze ati ntabwo ndi biriya bipetu uja ubesha ndabwiye ati peti yangu ati juice yagumu kitundu ugiye kumuzanira ibido yose
Kitegera ati ati uri no kunsarira ko cyane namuvuga ko mvuga ikiganiro nawe akuyuguye kabisa nari inyuma yanjye gatowe nange ndimo kuyigorugana naye umushidundu uri no kunsarira ko nabwo ati uri no kunsarira ko bronze ndamukubita namukubise imitwaro ibiri ati leta balance aragenda arinjira urumva arakuzanira juice balance abaye no kumudiza balance abagomba kuyinzanira kuko na juice ya mutware ibiri tegera arakuzanira juice navuze ati ngiye kuraba iyo juice amuzaniye mitware yagoma ikitundu mbona bazanye akaboro kangano navuga ati wenda ni muri VIP ize kandi pondati n'ubundi ayo maze n'ubundi naguze ama mega menshi streaming ibiganiro by'uwiwe iki so none duhe physical no muri yo niyo wambu mufite nari kuba umuhati yamana enda ngwe begerake umaze igihe kingana iki muri Kampala rero 1 year umwaka umwe maze umwaka umwe uwo mwaka umwe ubayeho gute umwaka umwe nabaye muri Uganda navuga ko umaze muri Kampala Kampala niyo mwaka navuga ko nabayeho mu buzima bw'iwanje nka jewe kuko urumva mbere kuva mvutse navukiye muri family vuka mfise batoyi biwanje turakurana nubwo byaje kwanga mu Burundi urumva ikirundi cy'wanje kivanze n'ikinyarwanda twaje kuza mu Rwanda maraye imyaka irenga 8 burya since senior 1 kuva mu windwi nari niga mu Rwanda kugeza ndangije high school wigiraga he nigira kuko je naba mu nkambi imahama niho nigiye niho nakuriye ariko mu vacation naguma nja mu Rwanda kubera ko je nakuze nkunda entertainment nkunda muziki so nama mu Kigali kurondera guhasoringa ariko uno mwaka navuga ko niho mwaka mbayeho nka jewe noneho nta brother nta father nta mom nta muntu n'umwe nta muntu ubwira ngo no ibintu byose wimenya kabisa wimenya tu wow navuga ko niho mwaka nabaye umugabo so nabonye byinshi ntarinzi maximum to respect kuba byeyi bacu bakwiriye respect nyinshi cyane so ubu none watangiye ku experience ngibyo ababyeyi bacu baba baraciyemo nasanze ahubwo life wasanze batarenze ko umubyeyi ashobora kuganiriza mu gatera inkuru mu karyohego bro ni ikintu gikomeye cyane gose reba wowe ishazo buriho ntabwo nazi umwana nosanga naguma ndamurasa nozaguma imijya ma box ati peti yangu wavuye ku ishuri wariye wakoze ikiniki ni kuvuga ko zagakosa gatoyi ngo itamurasa cause life man iragoye cyane abana bakiganira n'ababyeyi babo n'ukuri babwiza ukuri abana mukiri kumwe n'ababyeyi banyu babwiza ukuri ugomba kumenya kino kintu man umubyeyi wawe n'umuhasira kandi ni nk'Imana kuri wewe so nta kintu wokora kugira ngo umubyeyi wawe umwiture neza kugirira nta gihari usibye kuba umugabo ndafise batoyi biwanje ndafise bakuru biwanje baracyari kumwe na mama baracyari kumwe na papa so narabahunze narabataye kugira ngo nanjye nze mbe umugabo wejo nzombe umugabo ntunge famille nkuko nabo bantunze so nimba ukiri kumwe n'abavyeyi it's good ariko ntubaremere ugomba kujya hanze ukiga ubuzima cause you never know tomorrow nawe uzoba umuvyeyi that's it ndagira ngo utwereke business yawe ukora hano mu mujyi wa Kampala kwite vuba yewe yankoze ku mutima nago nakubeshya yankoze ku mutima TONNY big man uyu mujene twahuye atifuza ko dukora ikiganiro nifuza ngo kunyisuriza gusa tukamenyana none ngewe mbona afite amashakoshi numva binkoze ku mutima ndamaza man how can a young boy a young one wo mu bantu ashobora kubaho gutungwa no gucuruza amasakoshi y'abagore man ndavuga wow binkora ku mutima ndavuga ni ngiye ngomba kumuganiriza akabereka abahasira bari aho ngaho i Kigali turabereka abandi bahasira murebe n'abari BJ n'abari BJ akangaka ubu ufite amashakoshi angahe
nazanye make kuko today urabizi ko hari amazi imisi dushaka guhura bigapfa ko yataye nikuvuga ukimbwira ati bro uno musi turakora ntabwo nafite gahunda kuko nari namaze kuvuga ati byararangiye mutama afise gahunda nyinshi so hari izo nari mfite akangaka kabereke kuri kamera akangaka ukagurisha gute akangaka murana ko ari ka Mokenzi akangaka nagashushyube ni ka Mokenzi kitwa Mokenzi uramuzi ndavuze Burundi ni ka Mokenzi akangaka karantunze mu Bugande ya akangaka ukagurisha ngahe amafaranga make cyane so je mburi nko mu Burundi aba mu Buganda cyangwa mu Nyarwanda shobora kuba guhera kuri just a start 30,000 by'amanyarwanda by'amagande si by'amanyarwanda big man by'amagande ubwo ni nk'ibihumbi 10 by'amanyarwanda ntabwo ari menshi wow kitegera ufitemo amabara atandukanye twereke ufite akangaka kagakwana ko ari kabwiza akangaka ni kabwiza akangaka ni kabwiza ka pink ka baby pink kagaka gafite swag ya akangaka nangahe akangaka 25 ndagutamo 25 ya uramuha akagenda agasirenga umwaka wose ameze fresh cause ama designer 25 mu marundi mu Banyarwanda n'ibihumbi nka 7 cyangwa 8 aho akangaka ni kande kabashi tukitegura ako ni kande kwanza tubwire duhindure kurindi bara tuzanira irindi bara Nigi ni kaki muri kuyibona ko imarayo that's a shoulder bag if you want you increase it yes wow aka turakita kandi aka ni kandi akangaka tukite kandi gawashi no resi ko yabye ko afite crema yaba twica ariko ni keza nako akangaka ni keza cyane dafite na mama Sibera ubungu hayima akako ni mama Sibera ubungu mama Sibera biriya bima musanga bibyibushe ni mama Sibera ibi ngibi byarantungiye mu Buganda big man nabone mba ndi kubyita amazina yeah man umuntu wese mba ndi kuvuga hanga nuko mba mukunda I know i business winjira kampara niyo wahereyeho nyinjira muri kampara first of all nkirangiza school mu Rwanda kubera ko nabonye ko life yo mu Rwanda iri hard nahise mvuga ati I have to go to Kampala kubera ko nabanje gushakisha amakuru first of all niri mu Rwanda narakora umuziki ariko nza kugira ikibazo yuko ntafite management hari ndi bosohoye zihari ziri out ziri official gusa nakora muri crew n'abaji banje twakora dufite indirimbo zibiri ziri official imwe twayikoreye kwa Bakti twakoranye na Bitkira sinzi ko muzi ndamuzi Bitkira ndamuzi iya kabiri tugana muri The Main noneho The Main yari imaze kwangirika tuzi ko hakirimo a rush noneho manager wa The Main abaraturiye ibihumbi 100k y'amanyarwanda abarayariye arumva so mwizo struggle tukiri umva twava camp tuja Kigali kuri recording yari struggle ya danje so kwako umuziki nawukoze amezi abiri nabanje gukora amezi abiri donc ikiraka cha competition tubaba mbere dukorera 1M y'amanyarwanda ndabona ati that's my career nta kindi kintu mfise nokora kizampa amafaranga nkaya ngaya nibwo ninjiye mu muziki ariko urabizi biragoye udafise support runaka bitewe na life twari tubayemo ndavuga ati I have to keep pushing nibwo naje mu Bugande naje nafite akazingi cyo gukora nazaye no muji wanje tuvuga ati tugende du trying ubwo ikizoaba nico tuzakora namba bizodusaba kugurisha imitwe y'abanyamwe I don't know size ko tutakora icyacu gukora amaraso cyangwa butemewe tuvuga ati we shall try turaza tugira imana tubahurira n'abandi barundi nkuko bavuze ahanga hari abarundi benshi baratwereka ubuzi avuga ati ushobora gukora zino sakoshi iki izi ngizi naberetse ntabwo ari zo badandaza ntabwo ari zo bacuruza izi ni sample zo kwerekana ni sample it depends on capital it depends on capital kandi nkeka ko imana yarambaye hafi umwaka wose narariye narishuye inzu
Nane kubona ntakiri imfura bro. Umeze fresh kabisa. Sibyo ko hari ibiro bimwe bimwe byagiye bigabanuka. Kindi naco I experience narize ibintu byinshi muri buno Buganda. Narinzi. So I appreciate. That's it. Big energy. Abarundi mwese, abagande mwese, mugera hano, abanyarwanda mwese, abanyankore mwese, mureba kino kiganiro mukaba mugera muri iki gihugu cya Uganda by'umwereko Kampala. Nimero ya telefone turayishyiraho kuri kino kiganiro. Mujene mujye mumuteza imbere. Numuhasura ukiri muto hano muri Kampala, curuza amashakoshi y'abagore. Ngewe naramubonye numva nkwiye kumuzana hano nkamubereka. Ngabereka ko hari abajene bakiri batoya barimo gushakisha ubuzima kandi bigoye. Ariko bakaba bavuga bati no tugomba kuba abagabo. Tugomba kuba abagabo. Amerika dusoreza aha turakuzamugarura uko business zagenda zirushaho kwiyongera kuko uyu munsi afite ikiroto cyo kuzakora umuziki. Ko n'umunyamuziki. Ubu ngo barimo aracuruza amasakoshi kugira ngo azabone amafaranga yo gushora mu muziki. Ngomba kwinjira mu muziki after uno mwaka noneho uno mwaka. Yude nzakugora. Nzakora umuziki mitenguhamagara. Midday. You have to support me. Midday always born ready. I know it. This man, ndira big energy. Just nuko utuba hafi. Kuba twarahuye ukama umwanya nko. Man, was my dreams kuza kuri big energy. Ni kintu kinini cyane. Man. So nyamba ndahangaha ndifuza kuzogaruka ngahanzanye project noneho. Man. Ifadika. Big energy ngereka ngushimire kandi ngubwire ngo courage man. Courage never stop. I'm there. Nazagira umuntu numwe gusuzugura ngo kubera ko ngucuruza amasakoshi y'abagore cyangwa y'abakobwa. Nibo bafite ibiceri. Uziko Yago abagabo ibintu byose uzocuruza by'abagabo ntabwo bagura. Umugabo aha amafaranga umugore nawe akiyambika. That's it. Niko bimeze. So abagore nibo bafite amafaranga. Imana imezagiye. I will keep doing this. Nyuma y'umuziki nzaguma nkora business z'abagore zo kwambika abagore cause wow. Ngereka ngubwire ngo courage ntuzabihagarike kandi Imana igushyigikire. Thank you so much. Big man.